mini kiss. Okay, mapit mini kiss. No, not to me. Not to tatay. Don't cry. Try again. Try again. Give him many kisses. No. So he will wake up. Don't cry. Come on. Dalton, what is nanay? Nanay is? Beautiful. Tatay is? Yeah. High five. Ngano naman na tayo? Nga nabuskag naman na. Una. Oh no! What happened to the motorbike? Nagbuskag na. Atsuhatan na kay maor bang sinay nung kuan. Source of income. We're waiting for tatay because we're going to My apple. Oh no. What's happening to the water, Nanay? I don't know. It's broken now. Buy apple and what else? Buy rice. Rice and what else? Buy apple. You already said apple. What else? Buy pineapple. Buy mango. Okay, so many fruits, ha? Grace ako sa liki-liki. Kay arong humot pagkatang liki-liki na ito sa abis nagkano ba? Kasi hindi nga lipa ko. Japan na itong mga marketer. Katimaw sa itong liki-liki. Hi guys. We gonna make us an apple and a mango. Here's your bag. Bring your bag, Dalton. Come on. What? Your bag. You bring some water. Let's go, guys. Wana. Hapit ang cellphone na impas. Kaya grabe ka igat. Sulap og punit. Fix it. Okay, good job. No. Okay, there you go. Don't jump. You're gonna fall down. Inita pa, guys. Oh, bisag as 4 media na. Hapit na mil 5. A, B, C, D, E, F, G. That's a high coconut. Finish your song. A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, K, L, M, N, O, P, Q, R, S. What happened to mango? It's down. But finish your song. A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Now my ABCs. What I will do, say with me. What about the twinkle star? Twinkle little do. Why are you laughing? What's funny? That's funny. It's not funny. No, that's funny. Of course not. No, it's a mango there. It's not a mango. It's a Gemelina. Nana, there's mango. Ay, checkpoint tayo dari guys. Tinggawas rin guys sa mga estudyante. Mga nang ardaghan ng estudyante ng gibaklay. Hapit na magsira. Ari mo palit na kayong laghan na yung kapilian. Palit sa mag-envelope ni Dalton gamiton sa school. Balhin miglain yung store. There! There ang school supplies. Somebody bear. Bear? Bear. Oh, bear today po. Bear today. Hi, ate. Hi, Ate. Hello. Stay there. Let's find an envelope. Where's the envelope? There. Here. Can I be hawid? Dalton, come back. Come here. Is it what? Why you? Envelope, where are you? Is it what? You want more? Here, Dalton, here. There's the envelope. I found it, Dalton. I found it. Here. Dalton. May transparent phone. Wala naman eh. Wala naman yellow ka. Ay, transparent. Oh, don't worry. Parada din ang cellphone kaya ako na mabilin. Salamat, ma'am. Dalton, hold your envelope. That's for your school. Hold it. We'll pay that later. Where are you going? Palit ng diaper. Kaya gabi, diaperan pa man. Kaya makaihi pa man matulog. Mahog among foam. Pero buntag, ay diaper na. Tsadan, wala na diaper, oh. Turo ko no pisla tag ilong te. Come here, Dalton. Let's buy a diaper. And biscuit. Oh, get biscuit ko. With tatay. Get biscuit. Hansel. Hansel. Get biscuit there. Ay, Dalton, get biscuit there. There. Nine, the small bear. Don't worry about it. Get biscuit there with tatay. I'll get diaper. Hi. Give the envelope to tita. Gusto kay Topa day. Umahalaman na sila ti. Kay Topa kaundoy nga biskuit. Oh, nasa matang kamera na blurred man. Palit ko no kukuan. Longganisa. Naman eh, ha? Yan na laman. Dalton kaya. Pumas Dalton nakakuha na ni. Tilaw. Okay, let's buy ice cream here. There's the watermelon.
Katuod lagi sa excuse me. This one? Okay. What will you say to nanay? What will you say to nanay? What? What will you say? Open, Nanay, open. No, you say thank you. Thank you, Nanay. We will pay it first. Agahang sa kalibo guys, 40 na kami sukli. Grabing mahalag palito nun ron. Tuarag usan yung una na kay nakadaan na mag ice cream. What are you eating? Ice cream. Go. Go right here. Tapak. Hapon. Palitag utanon kay paghaang batong si Bujas kay aron di na ko moadto sa ubos. Pundo na ta. Naghana na to si Bujas kay mama na yung madali-dali ahos pud. Let pud kay is. Nahan ko dani. Tagpila man dani. Baliktara ko na nagdenga. 260 ra doon. Denga ra. Ganahan ko na kanang inunan. Karipod. Ani Paris pus inunan. Ano kayo magpa-picture sa ka? Oh. Wow, gani pugko kay murag baw-baw ni ka na mo. Kabaw. Okay. Hi. Kawas ato ay daghang isda. Doon naman dari mamalit kaysa mato pa kog lungsod. Yan ni guys, for home. Kare re patabang ko nimo daring ko anday. Aw gani kining patabang ko nimo daring lato. Lato kailan ina. Magluto ra lang ko batong. Cha dad. Cha. Tay pa udi pa minawon madad man. Sana oh. Sure ton. Ora pa minawan dad naman. Harus bitaw dali. Batong kanang ko batong. Sige buntas na kaday. Natukos la sinda ka ko kitag batong dito Sintros Alicia. Wa sila yung mga batong arong didaa. Mahal lagi 80 kilo. Kung namungag ato diha. Majuday jud natay tanom no. Arong mahal ay 80 kilo ay. Jara. Bangahan ko. Kuan ko nang palit batong rag sibuyas ug ahos. 100 ang ahos diha. Ang palit naman po ko kay nga namot dan tag ahos man dinay bisik. At hindi na tama ubos. Ahos. Medyo lagi di man madaot pud. Dugay man ahos padaot. Unsa tay mo gingan ganina day nga imong ulian pud? Uglain day nga siro. Pwede ka ha. Katong siro mga green na diha kay para tus mga kulong treated ug mga rebanded. Di, brimod gihapon. Dala, ang pangitaan nila. Tata is just fixing the motorbike. Ang gibot ngan guys, ang litson nga bahay. Okay, so muna ni. Yung tubigan gamay. Para na sabaw sa gamay. Ang lasa kay na dry ra. Okay guys, agatong tambos panaguok. Yara ba tulura pag may mga a little bit of suka. Tara guys, ipare sa atong batong. Sa mga hilig ko nga ni. Pwede jud ugway panakot kay mo jud magdagdida. Ang prito na lang po kung pila ka buhok. Oops! Manihapon na! Karni? Nagkandi ka karni? Isabari ka ng wakwak? Ha? Uname. Samday dugay pa na? Dugay pa rin ko to. Una na laman mi. Darag ang ipalit ganina. Ibutang na mga gamit dalton. Palit ko o biskuit. Bauniza. Kani. 100 man dahil niya. Biko bastag 30 or 50. Mahalam din yung ano. Kay arong magamitan nila ito nga bag kato na lamang gamay. Bili na lamang dito sa isang eskwelahan. Notebook. Hara ng suwatan o dalton. Ano po ni mga ngani idahang mga notebook nga. Ibawan may tanong ito mga announcement. Ang idahang mga trabaho guys na ipapilit ra. Naman. Para sa science. Parts of the body.
Hindi na kapil. Dali mo na ito tang. Dili na ito. Crayon. Ngayon. Oh, gusto ko ah. Hala, nawag isang lapis. Kapag to. Okay. Lapis ng mga glue. Mag-glue man na sila. Bunting. Bunting. So, yun na. Dahil isang gamitin nga ba? Kato ng gamay. Ugma kay. Ano ito? Aray, yung luwi ko na dyan ni Kuan. Gawas ni Jang. Pagkuod. Ano na ibili namin dito si Jang. Kuan. Yung guranan. Kani, mamanig Jang daang bag. Kani rin ang ibag. Ugma kay. Laan naman niya. Pero di ko man gisi. Bag pamilya sa last year katong school lang sa toddler school. Ugma. Ang dito sa Jalisa. Mani hapon tanin juga tira ko mag-video magkaan ko kay ko mga ikag na pud mo kay tanawar lami asudan. Lato palaman, alami lato lagi. Grabe tay ganina ra man ka diha pagyapon ka na human panihapon sa nabasa na kasuwan. Overtime man. What did you say? Wait, I'm talking to tatay. Hala guys, na may tiki dari guys dako. Hala gan. It's been pulled down in the bed. Hala. Oh my gosh. Dalton, run away. Run away. Run away. Dalton. Hala ka ikidun. Hadlagon guys. Ay, agay ko. Maantay nga dito sa nagi baguna ni si Jalani. To ay nang gigukod to ha, kare-kare na. Ay, wag look ro ko nga na. Dalton, are you scared? I'm so scared, Mommy. Ala. Alaton. 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 Alala. Ala. Ala. Alam mo ikidun. Alaton. Alaton is coming to get you. Let's ask Tatay for help. Go. Tell Tatay. Tell Tatay. Come on. Daddy, help me. Daddy. Ask Tatay for help. Come on. Daddy, I need help. Daddy, I need help. Why? Daddy, I need help at the big side. Ano na? I need help. There's a lizard. Where? I need Ara. help in the big side. The big or little? Giku tay, giku. Huh? Giku. Nas kwarto tay, nanda ka na mahaglik na yung usod. Tabang sa amin tayo pinsan na to tay. Where? Oh no. What's the door? Dalton, how can we sleep if there's a big lizard? Are you scared? I'm so scared of puppy. Oh no. It's a trap. No. Oh no, it's going to get you. No, it's going to get you. Not me. Uh-oh. Uh-oh. Oh no. Where? Are you scared? That's so cool. I'm so scared in the wizard. Ow, come here. Palaban sama, nagpalaban tayo na. Lagi tayo dakto kaso tayo. Come on, show tatay. Where's the lizard? Come on, go inside the room, go inside the room. Show your tatay. Wash your hands na kayo matog na. Okay, what will you do with the water? Turn it off.